Biasanya tak belah di itu si kapa ayat teh tah. Geningan ayat di belah dia. Assalamualaikum. Salam. Damang, Alhamdulillah. atas di mana? Oh, tadi juragan. Juragan saha? Juragan Munsang. Oh, si Abraham. Ya. Oh, alhamdulillahnya bukan tetangga saya kamajuannya. Oh, alhamdulillah. Kan salah apa wae anu saya tak meninggal deh. Mah ngadenge cenah aya syukuran pasien anak teh ngondang ka di dieu. Oh, dah tuh. Iya tuh menang ondang atuh. Oh, bae nu penting mah salametnya. Heeh. Gitu. Gawe naon dia teh? Ngeprot. Ngaprot naon? Ngeprot siapa? Ngomong.